Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, begyat man sa oras tan usisa yang iya HBSD Call Radio monthly Islamic seminar. Bagi so kalala man tano umana isaulan si kilimba si sagyang iya radio tano sa Metro Radio simulcast manggo si sagyang iya frequency 922 ago simulcast panay si sagyang iya mga website, si sagyang ay youtube.com, sa iya mga Facebook. Okay, panalang salam share kanu sana mga bangsami si sagyang iya international, sa iya Saudi Arabia, yang iya Dubai, yang iya Bahrain, si sagyang iya malalag yung to mga babayami si sagyang iya France, yung to si Kaka Naid, yung to si Kaka Rahma Abdul Hamid, sama na yan ma-online sila, maka-monitor sila sa sagyang seminar taniman to mapia kapibita. Sama niya nakalalaman tanong na yung mga bangsami sa katiami tanong madmambog yung alimtanwa siya alim bagkokayar yes walimtanwa lalayon mawid akal si buka putokol suro para kaya si Islam lalayan tanong niya di ka servisyuan si sagyang programa tanong tandalamatan tanong yung alimtanwa malay panagutaman. Kasama na mga bangsami, isa yang kaya kuliling aranaw, yang kaya kuliling dunia, pada dengar kanul lagi yang alim tano, asian alim Abu Khair Batu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukurama pia agi nga miya kalubera tumuatan imantong na ikira pagilain taso oras nagusugaw inay sinutan to mag nakapsigidin. Sa ikumya nga una na yadita nung diskasan na istekbal na Ramadan. Ay mana nang takapangabulusan tanong sa ikulan na Ramadan. Tiyong dugaman na sumanga balas sa iku ulan-ulan na Ramadan. Iman to, ayap man na oras apong diskasan tanong na anto na unon e-evaluation tanong sa ginautan. Ayat sabab yan, na nagyan kaya ulan-ulan na Ramadan na miyakat taling na miyada na dua klase amin ibigak yan. Paganayron na mga tawa miyabaya-baya kami ada sa ulan-ulan na Ramadan. Gito sa mga tao ayak kailayaw na upama buka di kagiyagiang kutang kaya iran sa ikudatariran na manusia na punggulaw niran din nagyang kutuwa misosopak sa ikulan-ulan na Ramadan. Namiyat taling umasok ulan-ulan na Ramadan, namiyat baya-baya sila. Kadua, aklasin yan, namiyat baya-baya sabot sa isagyang kutuwa kaya perumasay niya. Miyabaya-baya sabab sa isagyang kutakya perumasay niya. Nagyuto so sifat ang mu'min. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya aloy niyan na sokon so mamuasan na dua ipakapi ginawa niya. Paganayron ay ipakapi ginawa niyan nagyang kutuwaan din ikaw mau ilalapis. Mutakapakabukan niya. Kadua, ipakapi ginawa niyan nagyang kutuwa andi ni nakyaw mau yang mana na mau masuk itna miya kapi ginawa niyan kakagi miyatang sa ginawa niyan agyang kutuwa kiyan di rumah sa niyan kumya ka 20 Agustiyaw gawi miya ka 30 gawi namin ni sampay insya Allah na urila iwala sa gyang kutapan na Marian na tanto man na amin ginta yan sa ikudataryan. Giyang kaya andini na kaya talingumang agyang kaya ulan-ulan asyawal kami ada sa Ramadan na uman ni isan na pagibaluit niyan aginaw niya. Ayap yang masaw
na igira amata talingo maso Ramadan na tantog na dindakal so piklas siya mga pipihak. Mga seminar, mamaya kadang-kadang lapundir pa sa seminar. So kapanidiga, miya kadang-kadang lapunidiga. So anday ni na pembetiya sa Quran, miya kadang-kadang pembetiya sa Quran. Igira miya da so Ramadan, na igira na kuda membuat yang kutu apa nama ro uman isa. Uman isa na kailangan na kisi yan sa Ginoo niya na, mibaling yan na sa Ginoo niya. Ino mga di kuda so panamaraka. Baso Tuhan si ko Ramadan na salakaw man na Tuhan ni manto. Yun to, sama na naman din sa na makamasalay. Upang makapkida so panamar ka na pagisi nga Ginoo ka. Niya ka lala ko ipanamar sa ko lanulan na Ramadan na imanto na miya so panamaran nino mga day bebida so Tuhan sa iko Ramadan agusok na uba Ramadan. Isa na. Ino to na upang makapkisi ka nan sa ginawang ka na kepakaya di maadin nagyang kota panamar ka pia pengkakurangan uga idna makapananamarkan ka agya mapipikir ka asuk Tuhan sa isagyang kota Ramadan nas kanyan din so Tuhan sa isagyang raya Syawal so Tuhan sa isagyang kota Ramadan nas kanyan din so Tuhan sa ikudul Kaidah sa kanyan din so Tuhan sa ikudul Hijjah sa kanyan din so Tuhan sa iko kapakataling umang o next ulan-ulan Ramadan ay mana nagyutoy kailangan na may penamartan. Nah, yan ngayon din na kapapadalong tanong sa isagyang ngaya Syawal na kenau ba kagyo miyada so Ramadan na bamambu miyada so panamartan. Eno to? Na aya sa papian na kagyagiyang kaya ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan na apiangan de utanunian. Na kagyapiangan de utanunian na kailangan na maimplementan. Agyang kotoa minipang de urtang ka. Ayawaraan aguro na pengendeunian sumuritian. Na kagya pengendeunian sumuritian na andi ka pa sa umurit nas kanyang mani pende. Yuto. So Ramadan na miyakasay barat sa guru. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gira ulan-ulan na Ramadan na kulla laylatin uman din gawi uman din kagagawi na makaw maun su Jibril alaihi salatu wassalam. Diyan ko takapakaw maun Jibril ko uman din kagagawi ko Ramadan na yata'allamuna al-Quran ipengdu niya nun sa Quran. Sama nuto nasa katanong mo na miyakaw maagyang kaya ulan-ulan na Ramadan na piyang ndem tanong yan oriyan yan nagyanatan tanong yan ande matatagu agyang kuntuamin ni pang deunian raktan baka agyang miyay po sa Ramadan na tigdam niya pa sa 2 kakati miya de sa Ramadan na antunaw nun idika keelin agyang kuntua panamartan antunaw idika keelin agyang kuntua panamartan na umanisan na pagisip niya sa Ginoo antunaw na madi idika elin agyang kaya panamarak isa din adika ke di nagyang kuta panamar manusia nagyang kuta kabalui udinian kang gelbek ikhlas si sa Ginoo niya ikhlas so mga sahabat na magi-ikhlas sila so anday ni na mga tabi'ay na magi-ikhlas sila aya mukmin ama paparatiya yan na mapadalamun agyang kuta kapag ikhlas kakagiyagupong ka di pag ikhlas sa isagyang kuta galbag ka nagupong ka di anday ni na mabayurantang sa ikwallah sa isagyang kuta kapag intaw ka nagupong ka di sasarig sa ikwallah sa ikaw kapag wiyag-wiyag ka nagyuti sabab anday ni na igira na da sa makakip so panamarka na da sa makapinit kakayma daw so ikhlas kenapa da taro yang una mga pagtaw asabot si sagyang kuta kaya pag-ikhlasiram nan anday ni na idi dayo niran din nagyuto mo isa ba padikeelin agyang kuta panamariram nagudikeelin agyang kuta panaguttamaniram so mga sahaba so mga tabi'ay na ayadiran kang galbag na kena uba mo ukit sa kapag ilaylay kena uba mo ukit sa kapag kinaginagin di siranding galbuk na ikhlas aparat tiyayairan sa ikwalla nagwi kasuswatiran
Adempan aayawaraan yan nagyang kutwa di niyan kang gilbuk na si sekreto niyan kakagya ubabadin kalakyan sa ubabadin giyang kutwa di niyan kang gilbuk na mabentog umanga tao akal kiyan sama da giyang kutwa balasyan. Niya kaysa ko na alungan na si kumasaw Abdul Malik na askan yan ideto na siyo yun nagyang kaya pagarinian akumandar nah pagarinian akumandar ayang ngaranian na Sumaslama bin Abdul Malik kay ko nasugo niya na magitidawa sirang na ayam yaw mayram na suridu ayran na mikuta sa miya kabugabagan mikuta sa miya kabugabagan sa giya ko nagyang kuta kiya kuta uridu ayran na ayadin kiyong pauniran na sudin so katatagong kirang emanan na sudin so katatagong kirang na ayadin kiyong pau nagyang kutari duera no pamaka ibarat yan na isinagyang kaya baluin na ini ayadin kiyong pau nagyang kaya baluin kapara di makasudin agyang kutari duera kagyang kun amakauma agyang kaya kumander aguso mga sunderunian na ayap kesuairan na bayran din kelibelibet agyang kutwa-kuta umanga ridueran kakagya sumanga didueran na siisiran sisilit sa sod alang-ulangon na isosoldiran na ema na nada kailangan na paliwan nila kung sa isagyang kuto anday ni na kapkilayaw nagyang kuta Sumaslama bin Abdul Malik na miya kauwida kalya na kay ko na pilibitan yan agyang ko ta pupustuan agyang ko ta mga riduay na naayabu miyaylay niyan na agyang ko to tugaan agyang ko to ig upama kasi erkatano na kanal so kung so kaya layo nagyang ko ta Sumaslama na tigyan na yang kaya mga tao, yang kaya mga ribu yamin na ayabu kakesuldi kiran na upama kaad na matoon amukit sa isag yang kaya anday ni na kanal tugaan na iga sumulakon sa kasabapan sa kalkaan niya nagyang kanan apay tawiran sa kapakasuldan ayaw mo na siwa o Maslama na tiyawag yan sa mga sundero niya sa kagyan ko naman tawag yan natigyan ko na antawa arkanwit ngulunter apakaraw asumulaksi sa giyang kaya tugaan na giyang kaya betugaan na giyang kaya marsi sa kasabapan sa kalkaan yan agyang kaya paitaw agyang kaya mga riduay tanong agyang uyukit so kung sukyan gaw nagyang kutuwa mama mag-umpils na namiya ka umasi kumaslama na inibayaw niya na liman yan sa aya Peter yan natigye na saknaki hey kumanda natig kuno maslama pekarawgan na sulakan ka agyang kananakuan tigye nawa siyaw lakagyang kuto sa kato mama mag-umpils kay ko na masulkiyam nagyang mabuwag yang kaya mga riduwairan na mani sana gu magnagsasunod ka dini diran mapipikir ubakil kaiyag yang kutwa paitawiran kagyang ko na masul kagyang kutwa mama mag-umpils na ayaw mo may tokaw nagukal kaiyag yang kaya paitaw agyang kaya kukuta na miya kasunod sa mga sunder o mga Muslim apag uluanan siran umaslama sa miya katidawa siran sa taman sa tiaban suriduera tiaban no enoto na kay di siran makaiktiya kagya mo na makataban siram na anto na isiwa umaslama tiyawagyin nagyang kutuwa mama mag-umpils tigyan na andiri so mama mag-umpils nadad na miya kabayaw sa lima tiyawagyan kuman sa tigyan mo na swagi so mama mag-umpils na upgan ka kuniyan na sumrakan nadad na miya kabayaw sa lima kagya mo na ikatalo aya Peter umaslama natigyan na upgan ko umama mag-umpils na katatan natigyan sudar paakan na pamisitarakan sasadin sa ura sa kapimisitan yan rakan napakagugulos na kaya ko na magigawin na miya tutok supay tao umaslama miya salamo na so kaya salaman yan na kiyalkaan umaslama
sumagaan na miya kagirawat tigyan na bas ka sumama amag umpils na ayaw na pitiro yan na tigyan na di kasakan sososugun umama amag umpils na natigyan ko na anto na inisuguyan ka natigyan na panginian ka agyang kaiyat no na asar ka mayong kong na napakataling umarka ay maana napakikiralar ka natigkuno mas lama anto na agyang kaya pang niya natigyan na paganay apang niya agyang kanan amama amag umpils na dingka kun pakalbin sa iku mga sunderong ka iba amay kaptimuon ka sa mga sunderong ka na bangka bantuga o di na bangka pakalbi ako pinggel bagyan nasokyan gaw o mas lama na tiginaw ginamboy pang niniyang na aprobed na anto na ikadua na tigin na ikadua na dingka kun bagan sa perniyo sa ipuun sa kalayan ipuun sa kaituyan na taman sa kalayan natig ko nagyang ko to aso mas lama auginam mo na aprobo diyan din bagan sa permi anto na ikatlo natigyan na ikatlo na dingka ko na pinutulan sungaranian naguding ka isampay sa ikudato sungaranian amay kamakambilingan tan nasokon sokyan gaw umas lama natigyan ko na uginam buhay pang ninian na may aprobo na nan agyang kanan atlo sa lango na kandang penggulaulaan nasokon sokyan gaw agyang ko to mama natigyan na kagya inaprobo kanan nagukagya minipes sa datanan na pinutulong kurka asakang sumama mag-umpils ayaw ko na keswa umas lama naigira pumang ni sa ikwala na peragira ya Allah napakasulda kong kasi iko surga agus sa mga pamilyakan nagupakasoldang kapan sa iko surga ami pagpada ami sumama mag-umpils ay maana na daniyan din mabituso ngaran niya inoto anto na isabab pagyang gulaw la aruwag yang kuto mama na aya sabab yan nagyang kuto akyang galbog yan na ikhlas ikhlas minggalbog na ikhlas di niyang kailangan mga giraw manaya inoto nakagya sabab sa tatarimaan yan askan yan na mapaparatya sa ikwallah sabab sa askan yan na tatarimaan yan askan yan na maalakan sa ikwallah sabab sa askan yan na ipgalkiyan sa wala nagyutoy sabab ading galbag sa kanyan sa ayatin yan galbag na tungunian so sekreto digyan ko to akapayagyan kakagya inoto na din yang kailangan so kabantugaw ng mga tao kaayak kailangan yan nagyang ko to akabantugaw sa isa alungan amawri nagugyang ko to akakuan yan sa ikukasuga gina ngayaw ulan na Ramadan na miyada na isa din aminin doon niyan rakatano nagyang ko to kapag-ikhlas inoto na umano di ka mag-ikhlas sa ikwallah na kepakay asumulid ka sa kwarto na kumang ka na da berkapakailay na minum ka na da berkapakailay gulaulaan ka so pimberang apeng gulaulaan abatan agyam ko to puasa na da berkapakailay ugaid na kagyam ya padal markagyam ko ta kapag-ikhlas kaayay galak ka na sa Allah edi pag-ikhlas kagyam ko ta galbag ka sa ikwallah nagyutoy sabab aanday ni na din ka mapenggulaw la agyang kotoy ni sapar wallah na kagya din ka mapenggulaw na nawajib ka at taman din sa kya daw ulan-ulan Ramadan na andin na medida yun ka di na mito tuloy ka kanaw ba kagya miya pasad agyang kaya ulan-ulan na Ramadan na miya pasad mo ngay no nagupuun yuting gulaw-laan ka na aya dili kadurun na ubabeden aya kataling umaarkaw kapatay na kanang Ramadan na nakagya kanang Ramadan na ayan dawan wagamatan wa agama Islam nagyang kuto kapinamar manusia inuto nakagya aya pagilay na walla agalbag amyang galbag manusia na sukiorian sukiorian no ayay barat ya na upamakabaka din makon buto malakal mo tasawal na naguminak kasimbayan katika ay miya pasad chu Ramadan anto na ipungulaulaan ka so kiyauriano na aya pagilay no nakati di kami kapinaulo sa ikunaraka
miyan daw kagiyang kayaw lan ulan na Ramadan na kailangan na mididayon ka. Nah, kenau ba ka ter? Kenau ba kang genek? Kenau ba ka relax? Ha? Kaugep parum natakapan kasupan namarka kau ba di kalu-kalu nami sampai kapman sa ikonik taulan ulan na Ramadan nagyang ko tading kakang gelbak na ande ni nami didayon din na kepakai mambuag yang ko tabalas rakawallah nami didayon din sa ande ni na din akaketepedian gina nah igira namiya kada-kada kala pengirawa tarkenwa ka Ramadan ni mantok nanay no ka mapahadyo Ramadan na guniubunan bulaula sama nutong na ayat tinudan roon nakati ayat Tuhan ka na Ramadan ngay no ayat buat kitir genakaw nakagi Ramadan na ubabadin beloy ayat Tuhan ka na igira Ramadan nandi kada Ramadan namanya ada yang kota Tuhan ka na suwallah na kena uba tuturuga suwallah na kena uba ande ni nama ada yang kota kailayan yang seikori penian kasadin sa dinggal bukan oleh penian na belagi waya kapakataling ayat ini yang kagel bukan Ramadan anta di Ramadan nandita detar ande ni nakapigilan gitu ayat puma na miuna agian kaya ulan-ulan na Ramadan nakagian panakpa ayat awiduna akal na ubabud na imidetaro ande ni na kandegang miyakalaba kasamiyakalala si isagyang kaya ulan-ulan Ramadan nana miya antior man sa miya kasalungan na din na miya lambu ginan niya widuna kalo berat na miya kalaba ka sa miya kalala dataro dataro kandegang nasokyar pa kalaba ka sa miya kalala na tiga na api miya lengan na nagyutoy awiduna ka kaaya patut terekam nagu aya expert tapadigang na ande kapakalabanian na dinian bebay tekan dinian paginutan agyang kota miya labanian katigi na malangan na kanubunian agyang kaya miya labakan na datar agyang kaya ulan-ulan na Ramadan miya kalabakaw miya kalala miya gerbakaw na aya kailangan na dimada ubabad na salungan na miya da agyang kotoa ande ni na miya gerbakaw naginan isa aminin deo agyang kaya ulan-ulan Ramadan miya kataling umagyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayap pag na aminin deo niyan nagyang kota kapag ikhlas kapag ikhlas kadua aminin deo niyan nagyang kotua mabaluy ka amanusia amatigil masabar masabar yang kaya kasabar na igira na api apa nigira Ramadan nak kedet nag yang kaya kasabar igira kabedeb kala agi yang kaya rarangit mai itu nag kaya rarangitan atawaya nah ini pangende urtan wagi yang kaya ulan-ulan Ramadan nag yang kaya kasabar ina mano pia kasabar ka kadiga pekakan si ikosol dumagu basa alungan baad na miya si maiwa andeni na miya iksimtig si iko Ramadan na ayam yatir nak nakas siaki ayan na kepakai denapkeun enon tabu agian kota ini liurun wagamantan wagama Islam da abamnya exempted enon tabu agian kota ini liurun wagamantan wagama Islam kepakai skanian aande nina di maka puasa na safe man sa isagyang kota wakadenden umanga tao na wajib kira nagyang kota kapakapusay ran amay kadisiran maapat si isagyang kota exempted nasa katanong na ande ni nakagiya wajib berkatanong ko kabubaloy tanong mga Muslim na ayam mambu patot terkatanong nagyang kota kapakatigirtan tigirtan ayam pakai siu inalin rekasukakan kaangka makatigir angka makasibar miada seulan-ulan Ramadan miya kasuwa kasibar udah kira kawan na madak anden ni kapaka kedewasa iran nagusok dian na tigian na ino kama pasad bu ngigian kaya ulan-ulan na Ramadan seorte niyo ka Ramadan ni mantok nama pasad bu gian kaya ulan-ulan na Ramadan kaya patay ni pasad jauh ya gindertan wanda la haula wala quwata illa billah. Kenau begitu indeuan
agian kayaw nanulan Ramadan. Nah, kaayan dewan yan na piyangan daw kasakapasabar, piyangan daw kasakapatigir, enotto, na ang kambeloy ataw amatigir, naguang kambeloy ataw amasabar, kakagi ayawaraan usiran unto mga sasabar, nasiran imbelasan wallah, sa iko kapakataling umayran sa isa alungan amaw sa tanto amalabalas. Anto na ibitir wallah, sa isa Quran, tigil, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Anto na ibitir wallah, sinigurado wallah, itunay niyang, so balas ko siranon to ang mga tao, ang mga papantang, mga sasabar, bighairi hisab sa dedin akapamagitong. Mana pagkaw masadong nga namaw, so siranon to mga tao, mga sasabar, na aya imbelas kiran wala na dedin akapamagitong. Inotong, nakagiya sabab si sagyang kutuwa, kaya sabarira. Yun tayo sabab, aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antunay pitir unwallah, tigiyan na, wali rabbika fasbir. Yun tayo pitir wallah. Yan po tagiyan, tiruar wallah, wali rabbika fasbir, na isang andawan ro Rasulullah na kagiya ipinulo niyan sa Islam, penggalabakan niyan sa Islam, ipendawan niyan sa Islam, penggulawlaan niyan sa mga paliugat wallah, aginan sa paliugat Islam, na ayam mambu akikwaun nagyang kuto kasabar. Apiaso kasimbayang bedi ko ni gida awa andeni na simbayang tan dataro sambayang tarawih. Naudi ka masabar na mati andeni na di ka tiruo di kapembeti ayo mam na gini gani ka tiga pemeliin na iyay mamamia katiti di pensomalam. Nah sabab capiang ndeu kasakasabar agyang kayaw lanulan Ramadan kaayad na siyabar kanaso kalalayaman kaakakan agukainom nagyute sabab patut terkaagyang kota kapakasabar ka. Nadum ni girawan na di manarutan tingin na mata na imama ika tanto mati. Nagyute siyabar na kau. Say ko kaptindig kasi ko mga sambayang ko mga kagagawing nagyute mamu isibar na kau. Sibar na kau to. Enot to. Na aya ka sibar ang kau nakagiya oras so to atuturugong ka. Oras abubog ka lang ka. Oras aanday ni narurubasan ka. Oras adudukawang ka. Nagyang ko tuwa oras aso masagid na ka mga ragin na umasabar ka to. Na anto na ibitir wallah. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itunay wallah. Sa ko mga sasabar subalas ko kapakataling umayran sa anong anamorya din na kapamagitong bighairi hisab. Gito ibarat yan. Aya pa kayo miyada agyang kayaw lanulan Ramadan. Ino mga day, mididayon din agyang kutuwa, di ka kapanambayang sa mga sunnah. Tiga kagya, kena uba Ramadan. Ada naman, andawan o agamatan wa agama Islam, siko kena uba Ramadan, aandi ni na mga alaw ni balas, agyang kutuwa mga simba. Anto na nagyang kutuwa mga alaw ni balas sa mga simba. Paganayron na seiko kapamuasaw na so kapamuasa na so thalatha ayyamul bid. Thalatha ayyamul bid fi syahri al-kamaryo. Seiko ulan-ulan tanwa Arabic nagyang ko to akalo ukiron na so telurun gawiin nagyuti mga ala ibalas so kapusa iron. Ikadua adi pamuasaan. Nasiku yaumul Ithnin wa yaumul Hamis. Alungan na Isnin na alungan pa na Hamis. Na mga sunat so kapusa iro. Ikatalawa sunat so kapusa iro. Nasiku anday ni na sitto minas sawal. Sitto minas sawal. Yang kotoan na magawi si iko sawal. Ay man na anday ka pa sa ulan-ulan na Ramadan. Nagyang ko tanong mong gawi. Nayam yalo yung Rasulullah na sa tigyan sa tawa pusaan niyan sa Ramadan na itundog yan nun so namagawi sa iko sawal na ayat timbang nga pipusaan yan na so saragu. Saragu na timbang nga pipusaan yan. Yun tayo mga sunnah. So, ino mga din? Miyada agyang kaya ulan-ulan na Ramadan na miya di dyan o tuding galabakan.
Yun ibarat yan, no? Upama kada tanu tunggil bukan nakari na sa mini bagak tanu sa mga sunnah. Okay, nakanauban ang paliugat. Ka mga sunnah tubod. Si imam busi ko mga sambayang na si ko yaumul khamis agu yaumul ithnin na diuto di mga laybalas so kasimbayang ro. Ay ibarat yan na upama kasaka nakialayaman ka anded niya las dusa kapipit na pagnaw kakagiya pemaninde. Naikira man nasok alayaman utaw na may ko continue din apa kana. May ko continue apa kana. O di na alaw na miyakanaw ka. Nande ni na may ko continue na uman din alaw na napakanaw ka sa giyang kaya kiada giyang kaya ulan aramadan. Nagyang ko ta kiada giyang ko ta kay ko continue sa kapakanaw ka na pinaka mapiyang nagyang ko ta kididayunan ka mamusi ko di ka di kanggel bekas ko mga sunnah. Datar yan namiyakanaw ka alas dus na tiga nakadabu gal bekakan na simbayang ako sa sunnah. Na misimbayang ka sa sunnah namiyakala law tay balas. Inoto nasukon sa Allah na igira akiaramigan na gawi na petepet sa giyang kaya langit sa giyang kaya dunia pembabaw sa giyang kaya langit sa giyang kaya dunia na aya ko na dinyan ipananawag na anda so mga uri penak na pemang ni sarila karila na kan sirang rila na kan sirang sama nuto na seid nuto ko umanden gawi umandin gawi kena untuk basi buku Ramadan ka umandin ande ni na gawi isi ko karamigi sa gawi nagyuti pinanawag wallah ande so mga uri penak na pengni sarila karila anak ang sira sama nuto na isaw to ande ni na madla ikipantag ubabid na miyakanaw ka nakagiya tiga dia ko buturu na kinuang ka sa Facebook na mi Facebook na baka din mi chika mi marites nakanaw bagyo ti belasan ra kao Allah kaaya dapat terka na miyakanaw ka nakagiya miyakanaw ka na magbedes ka na simbayang ka sa sunnah kakiat taguan sakit pantagagyan ko takya pa kanaw ka na miyakakwa ka pensabelas na minit tunayin kap nagyang ko tap kebubayaan wallah na ay dapat ka o giyang ko takya pa kanaw ka upama apiak na uba Ramadan nanas ayak ya pantagan nagyang ko to ka pinawat-tawag wallah sa andew nun sa ori penak na pengisarila na miyakapang ni kaon mabusarila diri nila ang kanya nawad na miyang galabag ka na ini rila yan rakat ma yuto so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak ko na adatian nagyang ko tatanto kumapasang ikapanambayang sa sunnah sa iku mga kagagawi ini si Uno Aisyah radhiyallahu an saya pitiro yan nagtigina ya Rasulullah di ba sakana nabi ka ari nila angkad nuwala kumiipos ande ni namiyan gusang ka agusuda penmintaling umana nung ka na idi prasarasay aya ini sembeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigya na aya ko na di niyan iprasarasay na di manambayang sa mga sunnah sa iko isnin aguso Hamis kay gayayan so kadnan yan kakagiya so yaumul isnin agu yaumul Hamis nagyuto yan din nakiptubi din sa iko mga amal na ikayakan anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uba mitabi di suwa malakan akan na uba ako di puasa Allahu Akbar nagyuto bitad Rasulullah sakatano mambu na ayaw mo penggulaw lang tanong nakagiya miyay po sa giyang gaya ulan-ulan na Ramadan na penggalabakan tanong so taman na kagagatan ron so mga sunnah sa iku mga sambayang dataro sunnah ratibah na kailangan na manggalabakatan anto na mga sunnah ratibah nagyangan na sunnah ratibah na dinan imbaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinan imbaga anto na mga sunnah ratibah si ikuluhur na ayat sunan ratibah na 4 rakaat kudang kapan kapakasimbayang sa luhur. Eman na sunat karo sang 2 ka salam. 2 ka salam Sano to 4 rakaat to 2 ka salam sunat karo. Masimbayang ka sa luhur nana 2 man rakaat. Gitu sunan ratibah adaw tubigakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyo no to si ikuluhur. Seiku asar waktu lasar nada sunan ratibah yang kuta sunat terung
Seiko unaan udang kapan kapaka sembahyang sa ande ni na waktu asar na ande ni na salat as-syaf'i. Salat as-syaf'i. Nah, man seiko magrib na ayasunan no ratiba nagyang kutua kapakapasad ka sembahyang sa magrib na sembahyang ka sa 2 rakaat sunnah. Sunnah no ratiba to. Man ko Aisha na si imam buko kapakasembahyang ka sa salatul Aisha nagyutoy sunnah no ratiba. Ako dang kapan kapakasembahyang sa witir. Man sembayangan ka kudapan kapakasembahyang sa salatul Aisha ay berarti na piyagbangan sa salatul Aisha na misunod karo na ayang ngaran to sunnah na salat as-syaf'i. Yuto. Na si mambusi ko subu na ayasunan no ratibon na si kudang kapan kapakasembahyang sa subu. Na ginan mga sunan no ratiba o kaparo na ditano kibaga. Mangalanan ni balas. Bata didabaw so sunat si iko kapakapasad sembahyang sa salatul Aisha aguso sunat si iko dan kapan kapakasembahyang sa salatul subah kami yang makalala uti balas. Ayam ya adoy Rasulullah na so giya ko nagyang ko ta sunat si iko subu na tumu utua di sudunia arak suma papadal mo. Masembahyang ka sa sunat si iko subu na tumur kau tua di sudunia arak suma papadal mo. Ikadua mi adoy Rasulullah na tigye na upama buka katawi na sa ironay si iko mga mamaw upama buka katawi o taw ikala ibalas o kasembahyang sa salatul Aisha agu salatul subah si isa masjid si ironay si iko mga mama na sumong silang sa masjid sa apya basiran din pepekadulah apya basiran din pepekadulah yun ti sabab pa yang makalala ibalaso na sera tanu na igira na dikatutulikan na aden atau ay pembagakian lagi yang kotoa andai ni na sunat si iko so kira na upama ka mama na tigin na amay din kakamatan na gua ko busong sa masjid nakamatan man na tiginan na kamay din kay kadura ka at pala ke katauna teoro geperuman na miya kanaw na sumibang adungan namin ni bagakian lagi yang pagkapalibot gina no inaman, pihak mamsa ay gira na tanto amala ay istorya sa isagyang kaiya matag sumna di so paliwat. Anto na kaptiro ako ron sa mala istorya sa iko matag sumna di so paliwat. Gumakambida so andi ni nakia kutubah. Naumani isa nakia taro-taro mi kutubah kano adi mat. Sa kami na Sabto giraw man nagyuto man na mataguto sunat. Na nakagiya sabab sa anday ni na da kutuba siya kiyo to kaya kiya kutuba niya na Sabto na kaya rarangitan nga 3 mata na giya nga mga tao na mga baradusa si mambusi mi kutuba diwat na tigiya na mata na kasiran na mga baradusa siran yun to na upagile na mataguto sunat sunat to upama kami begak kanak na ubar kasiksa yung ko takot ba upama kami begak kanak kena ubar kasiksaan. Ayam manay siksar ka ami begak kanagiyang ko tuwa paniugat. Antonay paniugat dataru subuh, lohur, asar, maghrib. Ay sa nagyutoy mga paniugat. Kena ubaya paniugat nagyang ko tuwa mga salatul tarawih. Giyang ko tuwa anday ni nang salatul aid kasunatot to. Na di manggulaw lay gira di makambida-bida sa tin gira ko na pumakakapir na kasoped ka. Di nga kataon na sunat to buto. Na nagyang kaya sambayang wajib na ande ni na minibagak nagudanian gulalanan na danga din pakakapira danga tira ino kari de sambayang sasub ande ni na isikser ka kaaya bu pisambayangan kana buka gitu isa ande ni na tinudano giyang kaya ande ni na mga paliugat na ayam mga tutundugun nagyang ko ta mga sunan aratiba. Nah, siyo to si iko ande ni na mga sambayang. Si mambusi ko mga puasa nagyang ko to amia panutultan o paganayron na yaumul itnin agu yaumul hamis kadua na thalath ayamul bid. Anto na ni mga pada mga sunnah na susit to minasawal. So al-uqufu bi Arafah.
So yaum Asyura. Nah, yuto mga sunnah. Nah, nagyang ko to mga sunnah roong namya makalalaw ti belasong kanggal bekaw. Nah, kena ubah kagi miya da agyang kayaulan ulan Ramadan na batika miya pasadin. Nah, kati pasadin kadin so mga sunnah agyuto na mga laibalas. Udi na pesadin kadin so simba kakagi miya da agyang kaya ulan-ulan Ramadan. Nah, piyangan daw tanwa agyang kaya ulan-ulan Ramadan sa kapakat tigir. Kakagia ayat sabab pian na antanu makatigir. Sa ayat tigiran tanu na miyada so ulan-ulan Ramadan na continue na gumidi da yung tanu agyang ko tadi tanu kang gelebek. Hindi yung tanu. Ikapadir. Aanday ni na minibuga kagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na apiaso di makatatayo dumati sa Quran na anded ni mawatab sa Ramadan na tigi na muna ko din matiya ka may kukuan na dia kumiya katamat. Gitu. Tiya matiya ko ka may kukuan na di kumiya katamat. Nah, miyada sa Ramadan na miyada ka naman buso Quran na naayam ini sambiun na ito na ini na abu. Sa ayap man nakikigmo nun na may karamadan. Ba ayap pitero o agama tanwa agama Islam na ayaw mo kambati ayo sa Quran na Ramadan. Kailangan man. Napkabati tanong sa Quran ino to nakagiyag to kitab tanong. So Quran na siya paatang kaniyan si isa alungan amawri. Aya siya paatan niyan si isa alungan amawri nagyang kuto ang mga tao asisya pa niyan sa Quran. Lalayo nakabatian yan nun. Pembetian yan sa api ada yang penmimurais. Na pembetian yan. Na anda mana yai ka kesapatar kau Quran amai ka ayah buah kap ketuk nang kau na Ramadan. Anda mana yai ka kesapatan yan rekah. Ika pedian. Giang kaya Quran na kitab dan. Kitabu. Si isa kubur na isa miya panutulay pagi sa iko kubur na anto na ikitab ka. Na aya kitab ka na so Quran. Ito, yung tigisubag ka. Sa isa, yang kukuta ka kitago ka sa iko kubur ka. Aya pa kay siun kitab ka. Ino mga day, masisiyap ka. Ino mga day, ad nasabot ka. Ino mga day, kubati ka. Agyang kaya kitab ka. Upaman na, miya kargargana dingga ditero na ya kitab na sa Quran aapia sa suratul Fatiha na dinggaon murais. Miya kargargan adi matero aya kitab na sa Quran aapia sa suratul Ikhlas na dingga murais. Isir kau antun na itero na suratul Ikhlas ay menangakan. Katiba ko ayat tigian miya kapangadi. Ba ayab sa sarat akan beti utaw sa Quran na miya kapangadi. Ba ayat syarat akan beti atau sa Quran na umiya kadikiri. Ba ayat syarat akan beti asa iko Quran na umiya ustad. Ba ayat syarat akan beti asa iko Quran na umiya alim. Di. Kan dita datarsan sa mga tao. So Rasulullah sa mga sahaban yan. Na kena uba ay mga grariran na mga PhD, mga doktor, mga masteral, mga kuliah. Ugay. Na piyanamararan ikabati airan sa iko Quran sa taman sa ayak kalilid kirang namin imuraisir. So Quran. Inuntung, nakagya sabab si sagyang ko to kabubaloy ayatano kitab na sa Quran. Na kailangan mamunad na sabot ko. Katay di nga ditiro na kitab ang sa Quran, nakagya kitab ka sa Quran na anto na ari kaya sabutan nga sa nga na suratul Fatiha. Nang giraw ka diyak nakikatawan. Yan nga mga Kristiyana na isa milalawan nila na apiag yang kung din sugsa simbahan nila na isi akong subay buli nga nasasabutan niya. Kita bila na. Isi akong subay buli ran kama pinutulian giya. Sa irakatan na miya simpo-simpolo. Upama kay si Enrka anto na ari mana hindi na siratan mustaqim. Napakagiraw ka, nadiyak nakikatawan ka. Siyak na nan kinagkwimam, apbetian yan kakagiya. Siyan nan sapatihan, na dito kataw nun tunay manan yan. At iba umiyak kapangad. Allahu Akbar
kitab tanwa piang ndo tanong agyang kayaulan ulan Ramadan sa kabetiya sa Quran. Kada taragyang kutaki anu ya tanurun na Rasulullah na kulla yawmin fi kulla laylin fi Ramadan. Umandin kagagawi si ulan-ulan Ramadan na makataling umawon so Jibril alaihi salatu wassalam ay pengendaw niya nun sa Quran. Nasa katanumambu na ayapatot na amay kas ka na pag-ingaran ka muslim ka. Tatarimaan ka agamang ka na Islam. Na wajib berka yang kota kapaganadang kasi isag yang kota Quran. Wajib berka anday ni na kang galbekang kasi isagyang kota kapembeti ang kasi isagyang kota Quran kakagiyagyo ti kikilalar kasas ka na muslim ka. Di tanong pagkarason ni tigita kagiya kuwan ande ni na miyaloksa o di na giraw maneh di ang kaino na Rasulullah ayak kaya paganadiyan matiya na piray ide dia 40 ragu. 40 ragu so Rasulullah. Anton na idalin. Ubabeda nanti giwa anton na ikarina sa 40 ragu. Miya kaumaun su Jibril alaihi salatu wassalam ayay didian na 40 ragu na anton na ipitir u Jibril. Tigian na ya Muhammad ikra. Hey Muhammad batiaka. Ayam yatir u Rasulullah na tigian na ma anabikarit. Dia kumatao matiya. Auto 40 ragun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di matang matiya. Miya kau man su Jibril na tingin na batiya kaya minisembag Rasulullah na tingin na dia kumatao matiya. Pitiro umano Jibril na tingin na batiya ka. Tingin umano Rasulullah dia kumatao matiya. Pitiro Jibril la ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Giyan po taget jirwaro o Jibril sa iku Rasulullah na anto na isiwayan. Dia tiya yan utumam. Nagyang ko to akia batian yan nagyuto ipagampaganay akia pangandawa sa iku Rasulullah sa kabatiya nagugyutop ni kia pangandawa sa kasurat. Ngay no na ipicture wala na alladhi 'allama bil kalam. Ipanganda uronso kisuratan sa iku pansong. Allaman insana malam ya'lam. Ipanganda unian sa iku manusia sudinian katawan. So kaya pangataling umano Jibril alaihi salatu wassalam nakagiya sabab si isagyang kota panamar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panagundaman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuti sabab pabiyati iyan agiyang kota suratul alaq na mitundu-tundu gunagyang kota kapakaw mauno Jibril alaihi salatu wassalam na sadin sa pembetian o Jibril aaya si isa Quran na pembetian yan mambusat taman sa kimuray siya. Allahu Akbar, kimuray siya no? Mapasa ditong na anto na mambuiso ano Rasulullah ipangandeunian si iku mga sahabat niya. Anded ni kipangandeunian si iku mga sahabat niya na imuray siran mambu. Imuray siran. Sa disiran din na pembelablag sa taman sa diran mimuray. Ito, disiran pembelablag penggiraw tanwa na kagiya so Rasulullah na nabi. Na so mga sahabat niya ba mga nabi? Datar tanong. Ayang mataan na kagiya miya naman na marsiran na nagyuto sa bapa so kaya pa na mariran na minimuray siran. Agyang putoa andi ni na piyanabintamanan. Kasi katanuman nasa din sa pinamaran ka na inshallah na ibigay ka wallah. Asar kang galabukan ka. Asar kang galabukan ka. Nagupuun ka man pananamari agyang ko tagalabakan na di ka panggalabakan na margin uberkabgan wallah. Kaya ibarat yan na upama ka baka dumpumang ni si ikwallah sa tigaya Allah na riski iya kong ka. Nana pumang ni ka sa riski na dinggang galabakan agyang kutuwa ipriskir ka wallah na mustahil. Uber ka makataling umasuriski si makapuun sa langit. Kadatar yan na ande ni na imposible uber kapakauran na wala sa pirak. Di ba? Kapiyapan pakauran na wala sa pirak na di ka matay.
amalong aman pikir pamakabakan pamang ni sapira kaben uran sa sisawati. Di mamangil lebeng sa ulutan. Yun ibaratnya. Nah, na aya kimbagan raka wala sa isagyang ko tapang ning kanamunot sa isagyang ko takapunggal bekang kau. Datar Rasulullah gusto mga sahaban niya nakagiyasiran na ande ninang piyamang niran agyang kutuwa mapian narak sa pinggel begiran nagyuti sabab pa inibgay kiran ng Allah. So Quran na piyaga na diran sa suki apaga na diranon na piyamang niran sa ikwalla ilaha man siran o walla sa mimuray siran so Quran sa raks piyaga na diran agyang kutuwa kay muray siran nagyuti sabab pa inibgay kiran ng Allah. Giraan na madaklap girawa ay diw uba ako bumawata sa alim uba ako buat tigyan ng pembawata sa hafid sa Quran. Na andi man ayay ka pembawata yan sa alim na pembawata sa hafid sa Quran. Idin na biya ka pangadiyan ko mga wata yan. So, they so Allah. Mapaman na pimangnin ka. Uba adembu awatangan mambu. Amya ka hafid sa Quran. Kaan makapagimam sa masjid miya ya. Orian yan na. Gibu dinggaw di ka pamangin niya. Na naso mga watakan na dinggay duduk sa madrasah. Kasi eka anday ni na keroroy sa perper sa kakakadning kaun sa eskwilaan kakagiyat niya. Andi man na yay di ganong kakadni sa eskwilaan niya na feedingon. Na eka dua na di natiging kudnan sa eskwilaan ni anak purpisa kanong. Na orian yan na pumangnin kasi ikwalang buhat ka sa hafid. Mustahil. Ubarkabgan wallah. Gitu ibarat yan pumangnin ka na din kang ginabaka. Na imposible berkabgan wallah. Madakli gira ko lagi nanti nay uba ko bumambu buwata sa ulama. Ati buwata sa ulama ilain ka mga watayan ay napya sukin din ada pia ka kelas. Nakatiba din buwata sa ulama. Aya waraan nagu aya kukuman ukap pamangni na penggelbekan ka. Naserkatan. Ay dapat yun ni gira madakla pumangni no taw na masosorang agi ang kota galbekian. Labo si sagyang kaya masatan mi manto kami kada-kada lah. Tiginay. Apia kadi mi ulama. Agi nga tigina mga ulama nay nawo. Aya kekuaniran nay gid ami masuk Ramadan nawad nay pitra kira. Naw di sira na tigina ka pitra ina kekuairan. Aya buah ka kekuairan nawad na kenduli. Nabangan na tigin suwa. Auto. Aya kaya sabuta si sagyang kaya kapaganadi. Nawaya pegana din yang kaya Arabik, yang kaya agama, na ayang mapipikir utaw na tigiyan nakagiya kekuaungo si yang kaya dunia ini buat yang mga ulama ba na miya si mayo miya kuaungo sa ulama. Baad na miya ilay niyo di mamala da ulama te begiya ko niyo wada ke kanami da. Eno to nakagiya suman suwalla nagupungkon sari na siya pangkanya. Sa pipikirang ka suka siapar kawala na diganyan pengadam panasan sa isang kayan niya. Apia pendingka makwa suka pakatamu dingka makwa suka detu si isagyang kaya dunia pemangnin ka. Ogay na amay ko sumarig ka si ikwala na pipikirang ka suwala na diganyan ipendirain. Diganyan ipendirain. Na diganyan pengadam panasan sa isagyang kaya dunia. Ayaw pong bida-bida niyan na adno tuwang so tau asumyari gisi ikwalla na dania na makwa so tarutop akat pigudaya si isagyang kaya dunia kakagia aya piti garanon wala na sokim beganyan nun sa isa adong anamori. Yuto agia managyang kaya dunia na api antunad ni gulaw-la nun manusia na din ketarutop so kapipi agino. Upama kamakapia aginawang kasi sagyang kaya dunia sa solad uwi sa kauras na ikadua kauras na pekawida akalka. Upama kamakapia aginawang kasi sagyang kaya dunia sa solad uwi sa kauras na tundugay sa kauras na pekawida akalka. Upama kamakasisinga kasi sagyang kaya dunia sa solad uwi sa kauras na tundug na pekagura ukka. Enoto nakagida kapipi aginawa si sagyang kaya dunia tarotop ugaid na si sa alungan na mori narunon kekuwaso kapipia ginawa amay kay kalimu kawala gitu mana na upama ka pagiksamina kawala sa isagyang kaya katatagu ba sa isagyang kaya dunia naska na malakay paratyaya takpang ka so paratyaya ka inoto
nakari nasab kebubayaan ka wallah. Inoto na ayah hadis Rasulullah na tigyan na ida ahabballahu al-abdu ibtalahu. Igira akia bubayaan wallah seuri penian na tiubanya. Nah, nagupuun sekang nama paparatya ya kasih iku wallah napagiksamin ng wallah. Dan taru Rasulullah ipunsa ka ito yan na ineksamin wallah. Inoto. Nah, nakate de penbawatan miatay siya mayan. Ini bawa tapman na maragunay dedian miatay si inayan. Walau ragunay dedian miatay sububalingan yan na datuyan. Miakabaling ko bapak yan pobre. Na antonay miyang gulaw na miyakapanagikor sa kambing. Pamumuluan manakit penulon niyan sa eko Islam na dua katao alumelendingon agudumidin pisaw na agyuto so bapak yan aso Abu Talib aguso Khadijah na miyamatay si isagyang kutoras. Miyamatay. Miyatay so Khadijah. Aso Khadijah na so tamuk yan na miyaw sa Rasulullah. Miyatay so bapak yan aso Abu Talib. Aso Abu Talib na yamabuhay ni permisiyan sa eko Rasulullah na tigyan na sadin. Sa penggalbakan kanang galbakan kakadia kan sakay sulindir sa iko mga kafir ko mga Quraysh na sa isagyang kutakia patay niyan na miyakan deras agakan o Rasulullah. Enoto nakagia sabab sa kumyasoy agyang kutakap siksaon o mga kafir sa iko mga Quraysh. Ugaid na antoday pinggulaw Rasulullah aya pinggulaw lanian na tiyak piyan so panamarian nagupiak kawblang yan agyang kutakia sibarian. Aya mambu amiyang bulaw na inibigay ron o wala agyang kota pamamagayan aded nabigan yan nun siko miyang unaan yan ang mga nabi. Antonaw to nagyuto so Laylatul Isra wal Mi'raj aya bumiyakap mairaj ko mga nabi ada panamawapat na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yuto paganad ka si sagyang kaya ada agyang kaya ulan-ulan na Ramadan kana ubaya buang kabeti sa Quran nakagi Ramadan miada so Ramadan miada mambuso kabeti sa Quran kagupun gyud tay manggulaw na nakarin na sa da amala amya sagabka ko ini pangdeur ka agyang kaya ulan-ulan Ramadan peganad ka nagyang ko ta ka peganad ka say sagyang kaya Quran na pipikirang ka paliwet terkoto na inukaman na pagkabati asagyang kaya ulan-ulan Ramadan kakagiya ang kamakabati sa ikot na Ramadan. Na panakapan so kabati sa ikot Quran sa ikot anday ni na ulan-ulan Ramadan na tiga nakakagiya miyada so panakapan nagumanaka kumambu di wajib berkah agyang kutuwa mididayon ka agyang kutuwa. Nah kapedian anday ni na kailangan rekam nagyang kutuwa lalayon katatad misi ikwallah. Lalayon ka katatad mansu Allah. Manan na miada agyang kaya ulan-ulan Ramadan na kenauba si buku Ramadan nagyuti katatad mi nga si ikwallah. Manto nakialipatan ka. Di kailangan nakatatad man ka. Upama kapadigang ka nakatatad man ka suwalla at dia kumamalatik ka kagiya suwalla na pigilay na kunya. Ubabid na padigang ka na miyada agyang kaya Ramadan na tiyak kapakasok ka pamukod. At tiga inagudin ka ba Ramadan ni man to? Di. Kailangan na. Upama ka gumagalabag ka sa opisina ibarat, na kailangan na makapaginunto lang ka sa taruto. Sa isagyang kutuwa, di ka kang galabag. Now baka giyam miyada agyang kaya ulan-ulan Ramadan na tiga inagudin ka ba Ramadan ni man to? Nanaya mambuas sewa ka na milawlanda ka. Upama ka mapiyakay ka pemilih kakagi Ramadan na miyada so Ramadan na kumiyasuip man sa ikaw karata ka. At ika inagudin ka ba Ramadan ni man to? Di, kailangan na ande ni nang mididayon ka to. Upama ka marata kay mudul sa ikaw ande ni na dapan kataling umaw Ramadan, miya ka umaso Ramadan na miyatan uragyang kuto akapiyang kay katiro, miyada agyang kuto ka mamaritis ka, miyada agyang kuto ka susuruyan ka, miyada agyang kuto mga rarataan din ni nakatiro ka, na miyada man agyang kaya Ramadan na mini kasip ma. Nagupun gyud tay manggulaw la nakarinasa ande ni na da ka man de wagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Mana na tigaan na niya debu agyang kaya Ramadan na ino ka maritis ako ma. Nami komiyasoy kap masagyang kota kap maritis ka.
Yang kaya masa tanu iman tua na hira pemikiran tanah yang kaya meranau na hira kia salinan subasan na tirimaan yan na gitu nakatawan na marata anto na ibarat yan kuan nenuki singit taw na upama kasekan na baka bed na nang hiraur ka masih yaki ka mamagantata na nabaka pagyugu ika ikunay mamaganta odi na wasi yaki ka suruyan ta na yaptirong ka digud na suruyan naguka sambi ka marites natadwang kau pergi masih mga marites ta na gida ko na madakdak pagi do ngayon anto na tigin ni latest manto marites to na ibu sama no to na dingat tirima an so ka suruyan naguka pamaganda nakagiya salinan sabay sa kakap marites na tiarima ka au bedinde taruto gitu nah sesagyang kaya dagyang kaya ulan-ulan Ramadan na upama kaseka na anday ni na miya pindira ka na gumiya siap kagyang kutakatiro ka na kailangan na midayon ka enotong nagyuti ka kilayaw sa miyan deo ka agyang kaya ulan-ulan Ramadan ubabinay kagyang miya dagyang kaya ulan-ulan Ramadan na di ka magketakuran kas kay bangkitiran sa agyang kota sisiringan nga nasa kaya awida ka lagi ang kutuan din ni natutungan na ya Allahu Akbar kanugun yan sukia Ramadan ka kakepakai aande ni nakadaan sa balas nagukepakai amatutong yan agyang kota yan berbekama pia labawag yang kaya ande ni nakasuruyan kasukasuruyan na ketutong yan so galebek ka amapia sa datar o ka ketutong au apuisi ko makaduga etagu gitu marginuno nah yang ngayon dining na kini sampai tanu saya na kailangan makakuatan nurun sama daklan dewan miyak kadak-daklan sumangan dewan ande ini lagi yang kaya ulan Ramadan na sabab ci sagyang kaya miyak talingu maagyang kaya oras na nainukap sumbatan tanumu na agyang kota di tanurong pelakayan pengenin tanu si ikwallah agyang kaya di tanukap pakatutuna na balasan yan rakatanu pengenin tanu siik wala yang kaya ka pagkauntod tanu siik na makuha tanu so mga balas ay bagay wala siiko mga tao apaguntod sa dataraya sa ibu ipaguntod yan na soas-soat yan nagukal kiyan siik wala pengenin tanu pan siik wala at tiwafikan tanu niyan sa lalayon nagupirmamente pengenin tanu pan siik wala pakasulod din tanu niyan sa iko surga yan wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ayo. Giang nakwang yang kanan na ini kapakanaw kasi kung mga kagagawiin na kapakaya matiya ka sa Quran kapakaya sibuyang ka kapakaya ugay na kailangan makapagubdes ka ano pagubdes ka kapakaya manasbih ka deta ruto langun nuto belasan rekau Allah wait na unta tigang na ibud na sarat na ubud miya kanaw kan ada kan pagubdes di amanas biha ko bud na pagubdes ta da kakagiya giyang puto kapunggal bekang kasi iko simba ko Allah na gusto ka kipungulalan ka na kailangan na masusuti ta na napadsa kapkeda o apya pantirog ka na magubdes ka nakagiya andi ka turugar ka apang na pangaturog na miya bad talagyan ko to akubdes ka so makapagubdes ka piruman nandita da taroto mutiya ka sa Quran sunat ka, penasbih ka, na langon pinuto, belasan ka wallah, sa isag yang kota kaya pag nawasasar ka, pag-ikhlasan ka. Nabiyan to no. Okay, nandita de taruto, kakagiya sumambuso ka panasbih, na aya miya aloy, na yang kota kagiraw ka subhanallah, na umangkon, gumiraw ka subhanallah, na uman isatiman roo, na mabalas ka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ibarat lang to na uman ka kuno tasbih na miya ka pamula ka sa pamumulan ka ko surga
Gitu. Nah, itu so mambuso kabetia sa Quran, na so kabetia sa Quran na umanisate mana betangyan na 10 amapia. Ah, ibarat na ngoto alhamdu. Sama na to na betian ka ta alhamdu na 50 amapia. Na upama ka mapasad ka yang buta suratul Fatihah di miya kada-kada di kito amapia. Ah. Nah, bagaimana just ada? Gitu ego. Nah, tunap nih. So napakaisi yan. Giyangan na nakamismillah na may sisibay ron sa suratul Fatihah. So suratul Fatihah na so kamismillah ron na wajibuto. Ngayon nun na ilan yung man sa suratul Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim na tatagunun na rakam awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin rakam thani. Sukman so entire andenin na surah sa isa Quran na nakana uba may start sa Bismillahirrahmanirrahim so rumirun yan. Ilan yung ba no? Sa isa Quran para ko ano. Ibarat na Bismillahirrahmanirrahim. Gumiraw ka kul huwallahu ahad. Nang takul huwallahu ahad na sa iko ahad naroon matatagusok rakam awal. Nah, giyanganan aandenin na kapumbati ase ko bismillah na aya mapya, aya afdal na umanden isa ka sura na makabismillah kada. Ha? Ay ibarat yan no. Miyakapos ka sa ghairil tunay ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Na isa ka bugap man so suratul nas suratul falaq na bismillah kapman bismillahirrahmanirrahim. Ino to nakagiad na bismillah ro. Nagugabuk manggirawa qul a'udzu bi rabbil falaq. Ino to naad na bismillah ro. Nakagiad na bismillah ro na pagukitan kadaan kakagiya matatag sa giyang kotuwa andeni na sura makukuha. Giyap man nagyang kotuwa kuan. Kotuwa mitiroon sa kuan. Andeni na pembetian ka makapira makasuy sa suratul Fatihah. So suratul Fatihah na aya mapian na makaisay sa mabetian. Seko api antunaad ni kuan. Aya kepakai apakadaklan ka na so sakab. Kakaiso na tutok. Mana na so sakbo ibarat na biyetiya ka so kuan. Suratul Ikhlas na mas mapiapan na ibarat na kuluhu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas kapara may ko continue. Eno to na aya sabab yan nakagiya para di madis arrange agyang kotoang wa. Ikadua nagya man nagyang kaya mga bububu ayat na may kadinga katawan. May kadinga katawan. Ugid na kena ubada balas umabuba. Kana balas yan detaryan ng suratul Fatihah. At namaya kauma asahaba si Rasulullah pagisi yan. Tingin na ya Rasulullah na siya kini na uman din sumakabnayap kenuga kanuna din geblag kukap siya kabiyan na suratul Ikhlas. Mutakul huwallahu ahad. Kay kutiro niya no to Rasulullah na tingin na katawan kay balas o suratul Ikhlas.
uman ka atigi na mabatia so suratul ikhlas ay man na uman ka batia ana mutakul huwallahu ahad tamansa walam yakul lahu kufuwan ahad na ayat tigu rasulullah timbangyan na ayam ya batia kana thuluthul Quran so ikat telu bagi sa iko Quran ay man na bagiin ka 10 ka juz sa timbangyan yuto mga ala ibalas nah yung kutuwa andini nakwan na upama ka di sunat na ayam apian na so mga murais ka sa iko mga bububa ayato na ayang kay sa pakatulog-tulogan ka na da karata yan nakagi da murais ka kagi tubo na safe man ko ikadura ka at na ayang man isakap kanaw ba di ka pakay aka pakatulog-tulogan ka nasadin sa andenin na kapag ihlasing kaon nagyutod ning belasan ka Allah yun sama nito na amay kasya kapagka na umani ana bismillah na tubati akaso bismillah di ka pa kayo ba nga napasaw kakagira katinudunun so bismillah ilayin yung managyan ko tasi sa Quran nandudunun so mga bismillah na mga bismillah ka yun to andenin na kailangan na yasabog gimana yang ada nakasakit na sunatan pagaluin dan wasunato ay mana nagpakai ama kasimbayang kanak na ubadi getari maso sambayang ka adi ka makasakit ayaw buwa wajib sa iko sambayang na suratul Fatihah dibagi ito buo nakagiya sunato to na mas sunaa maka bismillah ka okay na da karata yan ubaga kan kaso bismillah da karata yan ubaga kan ka nakaya pian nakagilang uno to sunat tapong bulaulaan ka na to mo maka bismillah ka iya mambuwag yang na ayatul kursi na ayaw mambuwag kaya ano yaw no Rasulullah na liw kong kisah binunong na badiwan ni gida-digadi perakala miya kapasad ka siya yang muta subhanallah sa makatalo-pulo agut telo alhamdulillah makatalo-pulo agut telo Allahu Akbar makatalo-pulo agut telo iganap kaun la ilaha illallah taman sa ande nina wa huwa ala kulli syai'in qadir mapasad na utundugan kaun so ayatul kursi na ayak ya anu yaw no Rasulullah na sad natigin sa betian yan so ayatul kursi ko kapakapasad yan simba yang nadaaran ko kapakasul diyan sa iko surga inun taso kapatan mana na ya budi nga kapakasul sa surga nakagida ka matay yuto mambuhi kala yan balas so sip man sa iko mga kagagawi yo upagaturug ka betian ka so ayatul kursi na pagkisiap ka wala sa ikosol, dumabubasagaw isa taman sa dimapita. Yun tayo kalayan ni balas. Nga na ayatul kursi. Umambubati ang kaso, kol. So, talwa ko la. Sa iko kapakaturog ka, kul huwallahu ahad, makatalo. Kul audu birabil falak, makatalo. Kul audu birabin nas, makatalo. Na mapasad ka ito, na makaturog ka, na dead na tigwad la, makabinasar ka asay sa taman sa kapitayan. Pana mga daibalas sa yang anakwan adna kang bida-bidaan so Quran nak naubakwan ugit na adna mga kwan yan adna mga balas yan na matatandu gian na ayamalap ni balas na gimbeti ano kana ubang bida-bida sa Quran kan data-data ugit na adna kwan data yan na yang kutuwa suratul kahf na yaki ano yaw no Rasulullah natigin na sa din sa tawa batian yang so suratul kahf sa iko alungan ajum'a napakalides na wala sa iko fitna ku dajjal naman ito yun to mga ano to paduto sa so mamusom suratul waqi'ah na ayam ya aloy na muta suratul waqi'ah sa tawa betian yan ko kapita-pita na betian yan man sa iko kagabi-gabi napakalides na wala sa iko kamarmar kapupubri maya kadar-dar na mga naibalas sa isa
Giang nanakwan, dia nanangan na Muzammil, na isa miya panutul na okono beti angkanan na kwang. Anto na ini pagkalides ng kawala sa ko kabubuklog. Mana na so wanang pagkakasagkaw. Giang na langunan mga anay balas. Giang na surat Yasin na isap na miya panutul na kutaanan sa marata. Kakagiya sa Rasulullah, nagwan niya maliw. Nagyute ini turunong na ayat ang butian niya. Nasok yung butian niya, nung nadamay la yung mga rinduin niya. Nabad na kawan. Nanduan tano. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وأهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأخيها بمعرفتك وعمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah manabila so seminar Rohman next inge ko maakado na YouTube yang ko maakado man nasib man sa Nabila alhamdulillah. Okay, sama na nanamyan kitandod lagi untuk alim tanu si alim Abul Khair bato. Sa insyaallah pandalan salam share kan sa mga bangsa mi sa Facebook sa mga followers, mga subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.